Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Uwan, ma'am. Agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga aninang mo, ah. Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Gayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amo pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anyati kayat mo asawon iti dayta. Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Sikamat. Ay, sumardang kan. Isunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Aywan, sapay nagsungit dayta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana dahi ti pagkasaran nyo. Rabiin yung adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, mahanan. Naragsakak para kada kayo ka ni ading ko nga ana. Amok, nga ado tinagar-aram kan pana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak mat unay agwapo. Si kakit dimat. Amang namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapos saan agsakit ti ulo na. Ha? Apay mo't ngay manan. Kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di manang. Kaduan. Iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga min day tabagi? Ana, itimpla amam iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplak nga rodan manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, Sweetak mo't Ala, inka ito day takape. Sige manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidat ti amin. Amok, nga adun to dagiti kabagyang nga umatindar iti kasarta. Iso akayat ko, anaurnos ti amin. Agkape-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbing iti dayta cookies. Iso arong ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta ti adda asawa na? Naragsak ka di mo't laan? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalain pa'y nga agluto, ma'am. Iso nga ro dalumok kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Uwan, ma'am. Iso asaan kamot nga rod nga umabuso? Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas tati paset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagip kadagiti anak mi iti kasar. Uwan, ma'am. Ket agyaman ak iti palagip mo. Sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumukluk ka. Madlaw naragsak kay ti biyag mo itan. Siyempre,
Nasingpat ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon tibiyag mo ita. Apay ang sikat ti pagdamagan na. Siya kumaa. Inal daw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken guana. Sika talaga. Takala talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken guana. Medyo ang silselos ni bakat ko. Ang kayat ko mata. Tapay. Ag silselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ay kayat ko mata pare. Ay iwanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsatsyat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat tamot umiisim-isim aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaim! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Ada ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa iti ulok dito yung farm mo. Apay nga ita ka lang ang nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngayon di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyan nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yung kiniana. Ken ada trabaho, ken ada pa sideline mo. Dahil tangarong ti makagapo. Nuha pa nga agap-apa kami nga agasawa. Anya ti pagap-apaan nyo ay ha? Sobrang agselselos, Manong. Makauma. Sikakit dimat. Kastalaang dayta. Angam, ada ka di rason tapno agselos? Awan aramida ka, Manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga agawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsak nan. Nakaungungat. Ano sam latading ko? Anya ngay nga rod? Iso apang panunutat nga rod. Ngawan sirbiti kinapintas na. Ta selosa mat gayam. Isunti umawawag, Manong. Sung bata madagos. Una, tanudyak sung bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawon ka pailaan. Sa di naman ang tiayan mo. Adda ka man ang ditayan ti babaim. Ana, Saan ka nga awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat Awan ti danggak kan ka babaero. Manong, sikaman lang ti makisarita kan kwa na. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Sika ka din agpaiso daytoy. Wan, sakda ito'y. Ni Manong yu Rafael. Ada dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasak ti makamukin kwa na dito'y. Nasaya at no dagayam din ta, Manong. Nagawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Ay, sige nga rod, Manong. Bye. Bye. Oh, anya, Manong. Mamatikan. Tigri mat gayam din asawam. Nakapimpintas nga may na. Nakauy-uyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat dahito iti tandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo.
Awan ti puli tayo ti mangdangran iti asawa na. Tandaan am dayta. Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Luamom lang, pare. Jakla kaya ti agawid iti masapa. Ha? Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibos ti pasensya kan kwa na. Anya? Dan samot tan ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas di a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigud a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mo ti aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok dayta. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tadda chicks ko. Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat ngamin ti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukon ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na pare, maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsuspityaan da. Talaga ka ding awan pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay na, talagang awan pare. No kumadda, di naamuam ko man. Idi pa lang baruag, mabutang akong agloko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan pare. Ay na, pudno ti ibagbagak pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramida. Ay na, isardang mon pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga da babaim. Ana, mangmanganak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakampukan ka ti sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit dito balay. Buongam dagiti kayak mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit dito balay. Sige! Jaklaim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nagsubsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawag. Ngamin, saan mo't akas tayo di ni Ana? Jakman amo. Doa pa ang nagbalbaliw matan. Bayang, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i Farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko i balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yung nakangapaan ni Ana. Mariknak ti riga ta pagdaldalanam. Layo ading ko. Nurumwara ka balay mi. Sa balilat ta ti panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang mati kasapulan nga ramidam. Maalumamayak mat ngagsasaw manong. Makaong hataklaan. Gapu iti kinalaing nang agsaw. Isu ang mabugkawak numaminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kaya laglagi pa. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis ti agselos.
Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dala ang dagiti katchat ko nga office mates. Kan babae a kabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone. Kasta unay tirurod na. Ay, katan ano sama. Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan nan samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay ka no makibibiyangak iti pakasagnan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay. Bayam, manang. Taawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. Ala, anong samlaang ading ko. Di mo ko mapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, at umawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. At ay dirabaw ti lamisaan. Apay nga dadita. Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ne. Apay ngay. Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga in-delete ko aminan. Ay, unay kan. Gapo iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramitek, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaitan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati panagsina. Leo, nasaysaya at no kasaritam lata ni bakit mo itinabanayan. Nunasken nga i-date mo, tapno maayayo, aramidam. Akasla day tay agin inarem kayo pailaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam, tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Leo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika aken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikanbyag itakat impatulad. Di pagama nagpailinga di tinagan amani, adinan inlanad, dadres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak mat kadag iti mang tartarabay iti daytoy a programa iti radyo, amang manggaganmeten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon a makaasawa. Nupay addaanak idi, iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay dengken ti pakasaritaan ni Manny, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Tito Manny, nasangpatan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanyakon. Adda umay ko itad kan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Ha? Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto.
Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanen. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Mas kung ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Isuanas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalom kanya. Anya, gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wan, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Ang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan nan di girlfriend na. Isumat ti ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga mitiin lepas na akurso. Ang saan sa pa'y nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat kaanong tupay nga'y ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minan ni Rafi akanakak. Di inaw-awir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka di. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, mani. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto anak kasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Siyakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, analin. Saan na kumamot apagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kastaan eh. Ay ayatan ka. Kat awan plano nga agbirok iti sa bali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak nakita Nagkadumot naman di asa si kaswag. No saan nga imay? Gumura kan kwa na. Si kakit dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. At dala siguro di taan. Mami, isong peso day jay. At may samot. Ayan nga, iti girlfriend na. Mami, dito'y ka pa ya. Tayo nagkasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Babalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo kan ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ag may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa ilang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinagan nan? Analin tinagan na. Ayun gayam. Analin gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wan, yaman na mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na da true love, Tito. Ay, may ka, Tito. Iyam-am ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito. Tani, agmay saka dito, eh. Kasla ka la pimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Istoryaan na gayam kada kayo, Kanayon, si Kati bida iti istoryana. Pudno ka, di abaro ka pa. Pudno, manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San, met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae.
No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't naasawan, asaan nakangayayatan. Ha? Kasta ka di? Wen, ay magayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe, iti kasar ni Rafi, kan tika nakaka. Kaana kam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Nagkit-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Una. I-refill ko lang dagiti putahe, sir. Jackie, kumay ka man pa dito'y. Tayam amu ka dito'y baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie, iso ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrab-trabaho kanya, kaya balasan pa eh. Alam ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kaya, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini Mrs. na. Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inumay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan girlfriend mo nga agkalay sa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ruti or-orayam. Ay. Manny, saan na kasiguro nga ay-ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalay sa kayo? Saan pa'y kanwa nakasagana, manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay-ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado pa'y tinaskan a review at anyat oras rin. Kaya kunti matulog. Ay, makaturturog ako. Sino nga tamot na ito'y umawag iti na trabi? Mga no baro ang number da ito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino da ito'y? Ni Manny da ito eh. Jainam among ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino ti nang tagti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyan kami makatulog ang pampanunod kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manila tan tiyawag mo kanyak. Lumakayak ko na inuawagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan, tadyak makatulog. Sika, apay ang nakaraing ka pa eh. Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka? Working student. Kaya't ko ti makis-istorya kan ka. Mabalin ka di kita ta, ito na dawayan. Sige. Sumurot ak kadagiti gagayom ko amapan ijay Singapore. Kaya't mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakan ka. Ay, iso nga rod adi ka aw-awisan no adda papapanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka na ni. Kalpasan amapan kami ijay Singapore, mapan kami mat ijay Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Tiagpaspasyar. Imbaga kun ken ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko. Tadyak tun maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan kan dagiti agbalin nga anak na ti ayan ti attention ko. Puno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagatal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin.
Kat nilang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapad ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Saan akas kadag iti daddu maababae dita? Saan napay lang akayat ti makiayan-ayat? Dahil ti kanayon na nga ibagakanyak. Takayat napay kano ang makalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ni maadaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana inbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigata nak, nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito'y. Kasano nga ino ibagak, kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti agastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunutan madagos dayta. Saan akas ka rin at ibagbagang? Ado ti gastusan. Jackie. Kaya't mo ka di ngagbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kaya't ti kayan ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kaya't ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ijay Singapore. Di ka man lang nag-chat kanyak. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka a boyfriend? Bisya iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga ron ti kayat mong aramida? Kinumustanak kumamad Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis kong agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan. O manugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayti a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapnaawanan ti pampanunutak. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti plano? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti plano, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanya. Oh, agriring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kayat asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manan. Annalyn. Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. Lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot ngagsawi ti kas na? Saan ka di asikat ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan iti kasta, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan.
Iti da ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw ang naming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito! Congrats matkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam jacket ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumat nga iti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasarita. To'y pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa analadaw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie itinaragsak a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, in your notes kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimet direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Marie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, napintas ti trabaho iti kumpanya ang nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimat. Sana masapol nga iras mo dagita. Jakay at amabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimat. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpas amangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bisinam laang day tabagip. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasimpet ti boss. Agasem, tinawan nga da increase tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wen nga rod. O sige, mga nakon, taggidan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko manan iti ospital ni nanang mo itay. Tasimro manan ti sakit na. No kasta? Na-confine manan ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas namanan ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko may tiagas. Mangibaga aklaangan kadagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. May papaliti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam?
Basta ibagam naman o. Kan ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamuan nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay kumadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon da di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka dayjay. Kunakkan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Ngam, saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay ang madanagan ka akasta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka din nga agorder ako iti kanan? Sika man. Sika pa'y lang tiyagbayad, Kaano nga minaya sika tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tunot lang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mo't nga agbirbiro? Kunak tumat kan ka, nga isarak na iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaon ijay? Tapay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sadutakas kan ka? Sika hangat, tila ibagbagam. Mapanak man langan agordar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no i-break mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak man. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan na ron. Tunggal mangan kayo iti restaurant. Sika ti agbayad. Pati load na. Sika ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot lata ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Uray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanan nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Ag-practical ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga aga-broad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay nga pagsarsaritaan ni itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod na ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kung timang itreat kada kayo. Oh, nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, nabnabsogang. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awanan yaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Well, sir. At adayo di balay mi. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan, maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tanti tulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman agungatan ni misis mo. Agungat?
Saan maaramid dayta, Marie? Di mo ka di amo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Adda cancer ni misis mo, sir? Sapay ko ma, tamaimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyaman ak. Dahil ti magustuak agalad mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngam. Interesado ako na amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakkan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay. Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan ang mapanidya balay yun? Diretsom lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardang kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makamu kadanan ng kantatang kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay ngay tinamnamaam no sana siya. Ay, diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabaelak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dengdenggan. Anya aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basaan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam kamin Nan kita akman. Pudno ka di dagito'y? Saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagito'y a message. Wala? Akar-aram kan ka? Nang rugiday ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Akar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack rep lang yan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano? Jack amo. Amok akasapulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadag ito'y napalpalabas nga aldaw. Ay, at damad gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakot kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya, kamutan Han. Nakaungungot-kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan ako nga awagan? Anya, kamutan Han. Saan ka kadimat akasta? Ibatam ti ina. Apay, di na ka din naayatan. Ado ti parikot ko ita. Isumot lagayam anak kaong umot ka. Isu nga adayuan nakpailaan. Anya? Di nakmat kumarabakan iti kasta. Amumat, ay-ayatan ka unay. Ag-cool off ta pailaan. Marie, anya mo't aklasing angaw daytan.
Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Agul of tan. Dandanin ag-flight ni manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay. Pampanunutik laeng. Kasano dagiti dua nga anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay ko mga raw, tasaan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amakiasawa tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kami. Nasaysaya at agsina kami. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kami tulat na ti agkagasat. Di agsabat tulat na ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay nag-leave ka? Asikas wag namin nagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Magpata ni Sir. Katamong, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no nag-leave ka? Rumbong ka di ama-amuan na no? Apay nag-leave ha? Awawagan na ka kano. Yung apay adi mo sungsungbatan. Mariribukan na kita. Nag-chat. Kaya't nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samot at type na ka. Isong harod ajak sungsungbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng. Pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni Sir. Ay wan agpanunot ka anaing bag. Rumbang laeng, friend. Agyaman na pinatgam tikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, Sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa'y ti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay ti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, Sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawa, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaang ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, Sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso pa nga asin. Sardangan nakuman. Itulod na klangan iti balay mi, Sir. Sige. Nuday tati kayat mo, Marie. Agyaman na, Sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Katita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damatan iti abroad ni manang ko. Kat nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Kat natal napay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Marie. Marie pagayam ko, nasayat launay, tapinilim, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apag babawyam ko man, iti tong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, tipan na kay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.